Prija se pogledala u ogledalo i uzdahnula. Njena koža je delovala beživotno i umorno, čak i nakon što je spavala punih 8 sati. Probala je svaku skupu kremu i masku, ali umoran izgled nije hteo da nestane. Volela bih da moja koža ponovo može jednostavno da sija, pomislila je, osjećajući se pomalo beznadežno. Njena majka, Lela, videla je njenu tugu i odvela je kod prijateljski nastrojenog nutricioniste. Nutricionista, Dranil, objasnio je da pravi sjaj počinje iznutra. Rekao je, tajna nije u tegli, već u 5 jednostavnih vegetarijanskih namirnica. Prvo, spanać. Prepuno je pomagača koji popravljaju kožu. Drugo, avokado, koji ima dobre masti za održavanje mekoće kože. Treće, orasi, male elektrane koje se bore protiv crvenila. Četvrto, slatki krompir, batat, koji štiti vašu kožu od sunca. Konačno, bobice, kao što su jagode i borovnice, pune antioksidanata, posebnih pomagača koji štite ćelije vašeg tela od oštećenja. Prija je počela da dodaje ovih 5 stvari svojim dnevnim obrocima. Zamenila je čip s orasima i započela dan smutijem od spanaća i bobica. Posle samo nekoliko nedelja, promjena je bila očigledna. Njena koža je bila glađa, svetlija i zaista blistava. Kao da sam pronašla prirodno svetlo u sebi, srećno je rekla majci. Skupi kremi su bili zaboravljeni. Vaša koža je ogledalo vašeg zdravlja, hranite je jednostavnim, moćnim namirnicama i gledajte kako sija. Imate moć da stvorite prirodan sjaj iznutra. Sada se pretplatite i komentarišite svoju omiljenu namirnicu za kožu sa Srbijan Repo.